واجب الاحترام ذمہ داران تحصیل شانگس معزز سامعین کرام سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حالست اکس عظیم بستی اندر اک عظیم جلس رواں دواں اللہ تعالیٰ تھین یہ پروگرام پنہ دربار قبول سون یہ سمن تھین پنہ دربار قبول آمین یا رب العالمین مسلمانوں مسلمان آسن پتن وقت کس مسلمان سواری زیادہ ذمہ داری باقیم امت مسلمہ برونٹ اقوام تمن اندر یلی گنو زیادہ گسن بہراروی گسن وقتک مسلمان نوجوانو سٹریکنز ڈائیورڈ گسن اللہ تعالیٰ اس بیس پیغمبرس کرن مبعوث مگر کائنات اندر آو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ربن کر بیان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی اختتام گو نبوت کی سلسل ونین کا پیغمبر ونین کا بدل وطہوک ونین بدل کا رہبر ترہنما ونچو کائنات کافی تشافی رہبر ترہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر لا نبی بعدی ونچو نبی تلکہ میں سے ذمہ داری حجت الوداع کس موقع پر فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ ونی واتنا جو یہ دعوت تمن تام یمن تان یہ دعوت واتنا مگر پہلو تھا جو یاد وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ یس یہ دعوت تو واتنا یو الدعوت ساندر چھو حقوق کرن گوڑنیت متلاشی حقوق پروگرام برونٹ پکناو دعویٰ کرن واریا ناز قرآن حدیث سے سوان دعوت مگر وقت کس نوجوان سے ذمہ داری ڈیٹ کس نوجوان سے ذمہ داری یہ پرخائی دعوت جماعت آئی یمو کور ڈیٹ اس اندر پروگرام ٹینٹ سجو دعوت کیا ہوس پروگرام کیا ہوس یمو کیا کور بیان یز کیا فکر یہود کیا منہج یہ ذمہ داری ڈیٹ کس نوجوانس یہ کر سر یہ بن ات معاملس اندر وضاحت کرن وول یہ بن پرن وول تو وچھن وول یس یمو دعوت ان امی دعوت ست ما گژھِ ڈیٹس اندر کام بدل منہج یس منہج نا استام بوزمت اوس کن یہ سہ منہج یس منہج پتھ کن ترو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری استام چھو واتناون استام چھو سری نگر پر یوتن تام یون اسلام آباد پر یوتن تام یون مگر ون یہ پرخاون یہ دعوت یہ چون ذمہ داری ون پرسی پروردگار ون گسی پروردگار پگہ سوال کرن چاسا آئے ہی بوزناون ول چے کیا کر كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى تم ساتھ ایک آوائی چھک مشراؤن آمد چاہی بوزنا ونول مگر چکر تم بوزنا سوت نہ کھان یاد تھے زیل سے یہ دعوت مانک دعوت خطر وچک تکلیف آتن واریا یل سے پنن سیرت قرآن مجید یہ بنک پارن والا جو شخص ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اے میں نے ابا جان
انی ارا وقومک فی ضلال مبین بس ژٕ تہٕ چون قوم وٕچھن نن گمرٲہی اندر ژٕ کیٛاہ ونان پتل کرن یٲری ژٕ کیٛاہ ونان رۄبس ورٲے کرن باقٕے حاجت روٲیی تہٕ مشکل کشٲیی حاجت روٲیی تہٕ مشکل کشٲیی کرن وول چھُے پروردگار یہ دعوت اوس وننٕچ تٲر مول بنیو دشمن مٲلۍ دوٚپنس گوبرو یہ دعوت چھُکھ ونان یہ دعوت چھِ کنٹراڈکٹ یہ دعوت چھِ واریاہ زیادٕ متضاد ژٕ چھُکھ بدل کیٛاہ تھان پروگرام ونان یہ پروگرام چھُنہٕ چٲنِس مٲلِس قابلِ قبوٗل سُدرکھ تہِ جان واپس یِکھ تہِ جان اگر عداوت تھوٚوُتھ یِتھٕے پٲٹھۍ لڑٲے تھوٚوُتھ یِتھٕے پٲٹھۍ وقت کِس بادشاہس کرے شکایت وقت ووت تہٕ نارس اندر آو تراون ابراہیم علیٰ نبی علیہ السلام مگر دۄہے چھُ اللہ تعالیٰ حق سے دِوان دار یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم یستن موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یستن عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دعوت کس میدان اندر آئی واریاہ ستاون پیغمبر انودام علیہ السلام یل سون یہ پروگرام وچھک پنن ربر ترانما پنن وطاوک پن دل قرار چشمن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تیت آئین ساری پیغمبرانی ادام ستاون یوت کنی زن ستاوناو دعوت کس میدان سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتن وشو چاہے تو وشو خانہ کعبہ کس احاطہ اندر سجد مبارک عقبہ بن ابی معیط چھ آنن بدبخت اونٹنیون ڈوم یہ چھ پیٹھ تراون شانہ مبارک سجد مبارک اندر چھن ہاکن سر مبارک تلت محمد رسول اللہ ابو جہل کن لگاون خون مبارک چھ بس عہد کس میدان اندر چھ دندان مبارک گژھن شہید صادر چیون گردن نازس لائن تیور چیون چاڑ کرن زند چھ چشمان مبارک نبر ہاون نیار اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تو کریو نا سو انسان قتل یمس خطا یوتوی یہ دپن میون پالن ہار چھو پروردگار اولاد دنوال چھو پروردگار ہے نا چھو کنس طاقت سے دی اولاد چکری بیمار شفا چبانی کان چیز دنوال یا چھینن وال یہ طاقت چھو بس پروردگارس تو کریو نا اس پر قتل محمد رسول اللہ یہ دپن لات نا اوزان منات نا ودن حبل نا کہیں ہے کہ نہیں دیا حالانکہ یہ نا لگت پائک یہ قوم نوح بڑی انسان یہ منگان یہ زانان پنن دنوال تو ننوال طائف کس میدان اندر آو ستاون محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان گو جسم مبارک پائی مبارک جمع نالان مبارک اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر دعا کیا اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون فإنهم لا يشعرون جبین مبارک اسنگین یوڑن بدل کان چیز فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یاد چھ رب سن رحمت میں بانو مکھ نرم گو میں بانو مکھ نرم گفتار نرم کردارک یا رسول اللہ دائیسی ہوئی کردار ہاو لہو لہان چھ جسم مبارک پائی مبارک جمعی کھونی مبارک سندر مگر دعا چھ دیون محمد رسول اللہ یس مبارکی صبر کر بیان ابن سلامات یہ مسکنیائی نازوک ودوہارویس
سلامات یمس کنیائی نازک ودوارویس سلامات ہرایس نور خون آلود تتمویس سلامات ہرایس نور خون آلود تتمویس بیٚیہِ سلامات چودمت یمی گفن غارن اندر راتاس بخشتام امت سجدن اندر روزیت منگازاتاس بیٚیہِ سلامات یسن شمشیر من سے زندگی موجود یہ اکی تلوار تلوار اندر خون لکھت قتل غیرت لکھت مگر یہ سا تلوار یہ زندگی اس دیو سلامات یسن شمشیر من سے زندگی موجود بچاوا ظالمس لیکن ظلم تس نش کرانا بود یعنی ات مادان سندر وچ واریاہ زیادہ سختی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ات دعوت سندر ات دعوت کس پروگرام سندر آؤ ستاؤنا ابا بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت الکبار آئی واریاہ زیادہ ستاؤن یہ دعوت چت میں واتناوان مگر وقت کس نوجوان سے یہ دعوت توتہ واتناوان یہ ذمہ داری ذمہ داری ترمس ربن یہ ذمہ داری ترمس محمد رسول اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ولتکن منکم امت يدعون الى الخیر قرآن مجید نبی رحمتن کے قرآن بیان صلی اللہ علیہ علی کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی تو اندر پرتکان پول پرتکان اس پرس پنس جبس متعلق پروردگار مگر تیل کیا دلیل یہ ساری چیز اس برونٹ کن یہ سوری بوزن پڑھن سوری سمجھیون تیل کیا اس دعوت نش تیل کیا اس دین نش دو خود دور تیل کیا وجہ مسلمان چھونا پروگرامن خاطر مسجدن نماز تا اذان دن خاطر تیار مسجد کیا کھولی اجتماع کیا کھولی دینی پروگرام کیا گژھن نوجوان کیا دینی مجالسن کریو یہ کیا درسگاہ کریو مسجد کریو یہ کیا گو سینماہس قریب یہ کیا گو پب جی اس قریب یہ کیا گو ڈریم 11 اس قریب یہ کیا گو زارس قریب شرابس قریب یہ کیا گو چرسس قریب یہ کیا گو غلط کاری قریب یہ کیا گو بے حیائی توریان کی اندر یہ کیا گو پنن رول ماڈل بناون یہودن تو نصرانین ام سن کٹے یہود کٹے ام سن وطن لکوند ام سن کھن چون سوری طریق گارن یوند ام سن نظام ام سن وطن ام سن بیون یہ چون رلنی ون با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حیران چھ گژھان نوجوان حیران چھ گژھان مسلمان بازرس اندر نوجوان وچھت اچھن ہکن ججی کرت یہ کم مذہب ہست یہ امس طریقہ کار یہ ام سند حلی بنائت اچھن ہکن انسان یہ کرت جج یہ ریکوگنائز گھان یہ کم گوس آسو دلیل کیا وجہ کیا اس پھسے امہ دعوت نیرت دنیا کس لوہ لنگرس اندر اس کور دنیا تیوت زیادہ اس مشوبن سوری اچھ بس دنیا رپے نظر گھان امہ رپی خاطر
بیس نوجوان سن زندگی ضائع کرن تمس شراب دت تمس زار گندنائت تمس چرس تو پھکی دت مگر پنن گھر چھ آباد پنن گھر کرنا اوے کور قرآن مجید بیان فلما نسوا ما ذکروا پس یلیم مشراون والچ بنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیم غافل چھ گژھن میانہ ذکر نش یلیم میون کلام یلیم میٲنۍ آیات یلیم میٲنۍ نشانی یلیم میون قرآن مجید چھ بنن مشراون وال رب دپن یمن کیا چھس بہ کران فتحنا علیہم ابواب کل شیء یمن چھ پرت کن چیزک دروازٕ یلہٕ تراون پروردگار عقل چھ ونن یم بنے نافرمان عقل چھ ونن یمو مشرو دین اسلام یمن گژھِ درواز گژھن بند یمن گوٚژھ نہٕ تریشہِ دامہ تہِ میلُن مگر دنیا چھ رۄبس نزدیک مچھِنۍ پکہِ برابر تہِ وقت رب دپن یمن چھس بہ دنیاہٕکۍ درواز تراون یلہٕ گٲڑۍ مکان ہوٹل یمن چھ سوری دولت اویلیبل عیش و آرام اویلیبل دنیاک سوری سازو سامان اویلیبل یمن چھ درواز تراون پرت کن چیزک یل پروردگار کوتن تام حتی اذا فرحوا بما اوتوا توتن تام یم چھ خوشی مناون یم چھ سیر و سپورٹس اندر یم چھ مزست مستی اندر توتن تام یمن ربن عطا کورمت ات پتہ مستی کرن عش کرن اگہ دو پہلگام بے دو گلمرگ بے دو کوکرناگ بے دو ویرناگ بے دو بدل شے صرف عیاشی مستی اندر مشتی گمت پروردگار مشتی گمت نماز مشتی گمت پروردگار سن یہ کلام مشتی گمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر گسک کت دپن کیا کرزی مرنست مرنین مکانن کیا کرزی مرنست مرنین مکانن گو کمن بانن چانگر کریت پونزن سمید گو نائن بانن گو وانوانن فالو دیت اگ دواتی والا تموتن الا وانتم مسلمون اگ دواتی الچ ملاقات چی کرن اگ دواتی الچ جدا چی گسن پنن در دلن نیش اگ دواتی الچ پن گرواج نیچی جدا گسن اگ دواتی الچ اولادن نیچی جدا گسن اگ دواتی الچ پنن مکان چتراون اگ دواتی الچ پنن دکان چتراون قال شنگک قال تراو خارام صبح خیال میں چشم کھولاونے مگر چشم کھولاوک نکیر منکرن بروٹ کین چشم کھولاوک قبر اندر چشم کھولاوک نو دنیا سندر کرکسلی نیرت رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اے ربا اے کریم پروردگار اے شفیق رب میں دت کن لمحات بگسا واپس دنیا ساندر کیا کرنے سے کیا کرن فاصدق واکم من الصالحین ببنا خرچاون وول ببنا نیکوکار ونیاز کرا اجتماع تیٹن ون پرہن نماز تے پاس وقت بگسا تحجد سوچار باسا دینی اذکار کرن باسا دینی مجلس کرن نسانا سمکلو ٹائم لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها یل میون مقرر ٹائم چھواتن اچھن پد میلن فرصت اچھ پنس مقرر ٹائم اس پیڑ دیون پنن روی مبارک محمد رسول اللہ لو کان دنیا بقاون لما مات خیر المرسلین محمد اگر دنیا بقا آسا دنیا پوشون آسا تیل گوز دنیا پوشن محمد اوے کورس ونن ول بیان بہترین انداز سندر دپن دنیا زانتان ناپائیداری ادمال فیریو دنیا زانتان ناپائیداری
ادمال فیریو ازہان یا پگا روچون ادمال فیریو ازہان یا پگا روچون ادمال فیریو کر یہ کرواتے یہ گڑ کر پھیری دبن ملک الموت لے یہ نادس وادس کا وناس ملک الموت لے یہ نادس وادس کا وناس سارنی سکندران وشتان واری ادمال فیریو سارنی سکندران وشتان واری ادمال فیریو مگر شٹ مور واتیت کیاز چک روشان پوشان کس سمسار یہ پوشت کنسے آستامت یہ دنیان کر سارنی بے وفائی مگر چت میں چھن توتن تام خیالی گسن یوتن تان چت میں یہ روح چھ نیبر یل یہ روح چھ نیبر نیرن اتھ پایس پیون اتے چھس کرک سالن نیرت تیتس کالس چھ آسان خواب غفلت اندر تیتس کالس دپن سوری میون تیتس کالس دپن مے کیا پرواے مگر یتھ یون بس پتہ چھ امس سوری چیز مشن پتہ چھ دپن ربا وہ کرا بہ یہ سوری خرچ یہ چھن کامیابی دنیا چھن کامیابی یہ چھ متاع الغرور یہ چھ متاع قلیل اب دپن یمن چھ اچانک پکڑ گسن یمن چھ یلگی مگر یہ کیا جی یلگی یہ کیا جی ڈیل بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد من الدنيا ییٚلہِ ہسا تُہۍ وٕچھان ٲسِو کٲنٛسہِ اِنسانس گوٚمُت دُنیا دِوان پروردگار مال دِوان پروردگار باغات دِوان پروردگار گاڑِ دِوان پروردگار دُکان تہٕ مکان بڑِ بڑُے دِوان پروردگار مگر علی معصی نافرمٲنی اندر یہِ نہٕ نٮ۪ماز ییٖژاہ پران یہ روزدار ایزان روزن امس نزان ذکر و اذکار تیاد امس دپن دائی کنو دپن میں کیا کرن دائی کنو تس میں چون یاد یہ چو خفر پام سورہ اخلاص دپن سورہ اخلاص اس کیا کرن ہے جناز چی یاد دپن جناز تی چون یاد امس نے جناز تیاد امس نے دائی کنو تیاد امس نے باقی اذکار تیاد امس نے وضو تی معلومی امس نے غسل تی معلومی اکثر چھس بوانن کشیرین تی چھ یاد پیون کتے یلی بانہل گلے اپور چھ تارن بس امس مولوی صاحب پیون یاد مولوی صاحب بہ ووتس یتن یہ چھ وشنو ہوٹل بہ کھیما کھیمہس پچھس ونان مولوی صاحب گرے اسی وشنو ہوٹل امس نے گھر واجہ پائی غسل کیا گو یہ ون دپان مس چھلن کن کہین امس ون پائی امس ون معلوم وضو یہ وشنو ہوٹل گھر چلان ات ہوٹلس پرسن اچھا کھون جائز کن امس پائی وضو کرن غسل کرن کر کرن کت پٹ کرن امس یہ معلوم اس گوس دنیا آسن اس کیا یمن چیزن کرن اس کیا کرن سننن تو فرائضن اس کیا کرن ذکر و اذکارس
اس گوس دنیا آسن آباد اس گوس دنیای بلڈنگ آسن آباد اور ویلیو تہ چھ امس دنیا سے یت امس دنیا آس گاڑی آس امس چھ عزت تہ احترام یمس دین آس امس چھ عزت تہ احترام کرن یوان امس اسلام آس چھ یوان نچ پائی زان دپن یہ کیا گو ام چھ قرآن مجید کورمت حفظ یہ کیا گو ام چھ ات معاملس اندر احادیث مبارک کرمت حفظ یہ چھ تیوت معاملہ چھ یہ چھ تگن گر امس چھ دنیا توگمت بناون امس چھ جال سجل تجمس کرن دنیا بناون پتن یہ چھ چالاک نہ القائس من دان نفسه چالاکو سو یم پنن یمس پنس نفسس تج لاکم کرن اور مرن پت خاطر گو تیاری کرن خاطر یہ چالاک یہ قیس یہ دانا کورمت بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وچھان پتہ شکایت گژھان یہ بیان کورمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یل تھی وچھان کنس گومت دنیا دیون پروردگار مگر یہ معصیت اندر یہ گناہ اندر یم سا خیال گژھان امس ٹوٹ تھاون پروردگار امس محبت کرن پروردگار یہ ژے تہ گژھان خیال مز مے تہ گژھان دپان یہ شخصا محلس مز باسان 5 ٹائم نماز تہجد گزار روزدر خرچاون مگر امس 5 کور امس مکان تہ سیود امس دکان تہ اویلیبل امس زورے پن یڑ عیال یڑ پالن یہ تہجد گزار مگر بیاکھ محلس مز امس پائی مسجد چھا سلیب ترائیت کن مسجد چھ کر ترائیت امس یہ پتہ مگر امس پھر دنیا گاڑی مکان ہوٹل سورے گاڑی پہ گاڑی بدلاون یہ کیا دلیل رب دپن یہ ام موجوب فإنما هو استدراج یا سچ امس مالت امس یلگی دیون پروردگار ثم تلا رسول اللہ ابد کر تلاوت آیت مبارک محمد رسول اللہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون یمین آیت بن جھٹلاون وال تمن آزمائی تپن پروردگار تمن دی تدن ڈیل پروردگار مگر تم چھین زانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ ڈیل یہ محلت یہ دنیا یہ آزمائش فتقوا الدنیا واتقوا النساء کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ یہ امت آزمائش دنیا مال زنید رہی بڑن دن ٹاس بڑن والن پتھر یمن دون کھوچ جو لاکشا علیکم الفق ولیکن اکشا علیکم الدنیا میں چھن غربت تائی پر خوف بلکہ چھن میں کمی خوف دنیا خوف مال خوف تو بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامیابی ایسا یہ چت میں زن کامیابی یہ چت میں باسن از میار یہ چت میں میار کورمت کھڑا یہ دنیا دار یہ کامیاب یہ رۄپیہِ وول یہ کامیاب یہ غریب یہ کامیاب شاید عبداللہ ابن مسعود کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن نام رسول اللہ میں سوچ آرام ترائیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسیر ایکس پدجی پر خضر دلن ہیں فقام وقد اثر فی جنبی یعنی ام پتن تھوت تلک پہلو یہ مبارک میں وش خضر دلنین پدجی ترائیمت نشان پہلو یہ مبارکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک وطیا نازا سناو مٹرز بنایت سناو قلین پیسا سناو بدل کان چیز امیاز شو نشان ترارمت پہلو یہ مبارکس یا رسول اللہ یہ کس شو کائناتو کے امام محمد رسول اللہ اچھن مٹرس اویلیبل اچھن قالین اویلیبل اچھن صوفات بیڈ اویلیبل اچھن خضر دلنین پتج امیچ نشان ترمت پہلو یہ مبارکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتاز اشاناو بنایت مٹرس اشاناو بنایت بدل چیز یس آرام دائق آسیا مگر میں کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میانی آرا فقال ما لی ولدنیا میانی آرا سانی خاطرن دنیا سانی خاطرن سازو سامان سانی خاطرن دنیا زندگی کیا معامل وَمَا نَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سٲنۍ مثال چھِ دُنیا ساندر تٔمِس گُرۍ سوار سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یُس سفرس روا دوا وَتہِ آو سکوٗل سایہِ دار اَتھ ترٛووُن آرام اَتھ روٗد 10 مِنٹن أڑِس گھنٹس آرام کرنہِ اَمہِ پتہٕ کوٚرُن آرام تہٕ واپس درٛاو یہ بیان کور نبی رحمت صلی اللہ علیہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل دنیا سندر روزت جنت اجنبی یا زنت مسافر اجنبی یس آسن کن شاید یا اجنبی چھا آتے آسن دپن میں کر گسی بلڈنگ کھڑا زمین کھڑا کن یہ آسن دپن بکر وات واپس گھر یہ آسان ژھانڈان بہ کتھ گژھن وسائل بہ ترہا واپس گھر مسافر آسان دپان کر گژھِ وتھ یلہٕ بہ ترہا کشیٖر ہے بہ روزہا نہٕ ییٚتہِ ہے کر گژھِ ایویلیبل جہازٕ ٹکٹ بہ ترہا واپس یہے چھ مثال کمچ دنہچ یہ گوٚژھ آسُن دپُن کر گژھِ مےٚ سامان کر گژھِ مےٚ زادیرا تیار بہ گژھٕ ہا پننس گھرس واپس یہ دنیا چھُنہٕ میانہِ خٲطرٕ یہ دنیا چھُنہٕ میون ٹھکان میون ابدی ٹھکان چھُ آخرت میون ابدی ٹھکان چھُ جنت بہ گوٚژھُس تمیُک متلاشی آسُن بہ گوٚژھُس تمیُک آسُن ژھانڈن وول تمہِ خٲطرٕ تیٲری کرن وول یہ چھُ موضوعک لُبہِ لباب مسلمان نوجوانو بزرگو ڈیٹھکیو اس چھِنہٕ یور آمٕتۍ بدل کانٛہہ پیغام ہٮ۪تھ اَسہِ تہِ چھُ سُے اعتقاد اَسہِ تہِ چھُ سُے عقیٖد اَسہِ تہِ چھُ سۄے دعوت یۄس کائناتس بیان کر صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بزرگانی دینو اولیاء کاملینو تۄہہِ تام واتنو ییٚمہِ جماعتُک تہِ چھُ یِہوے اعلان تہٕ اعتقاد ییٚمہِ جماعتُک تہِ چھُ یِہوے پیغام تُہۍ یِیِو نزدیٖک پروردگارس تُہۍ یِیِو نزدیٖک تتھ پیغامس تہٕ تتھ تعلیٖماتس یِم ژےٚ تہٕ مےٚ پتھ کُن ترٛٲے نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمان أسۍ گژھو کامیاب أسۍ گژھو کامران اَسہِ کر دنیا تہِ آباد پروردگار ٲخرت تہِ آباد پروردگار ربس کرو دعا پروردگار عالمین وننس بوزنس سۭتۍ سۭتۍ عمل کرنُک توفیق سانٮ۪ن کبیٖر صغیٖر گۄنہن کر مغفرت سٲنۍ خطا کر معاف سٲنۍ جٲیز حاجات کر روا مشکلات کر دوٗر غم تہٕ پریشٲنی کر دوٗر یہ علاقہٕ کرُن آباد ییٚتہِ آو توحیٖد سنتُک بہار ییٚتہِ آو توحیٖد سنتُک بہار سوالہِ دعا خٲطرٕ یِمو ذمہ دار ٹھہرٲمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرنکھ دیٖن دُنیا آباد یِمو تِمن اندر چھُ مول موج قبرِ اندر تِمن کٔرِنۍ جنتس اندر اعلیٰ مقام پروردگار ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن سارنٕے ارواہن سان میانٮ۪ن ارواہن سان حٲضرن ہٕنٛدٮ۪ن ارواہن سان اقولو قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين.